trátí stocha. Seo an Bloody Mary a rinne mé. Is beag airach faoi sé an spíseach chu a dúirdigh muid glasrí ann, Ivica agus crátí baile freisin. So tá muid dúireach críocna an sin le brainse agus bhlas mé an Bloody Mary ach níor mé an é ólar curbe bhí sé Ufosach. Bhí sé ufosach níor han sé le mar curbe. Ní raibh sé ro láidir ó heh alcohol de ach bhí sé an spíseach agus just níor han an blas sin lom ar curbe na trátí. Is maithlim tráthaí ithe ach ní maithlim tráthaí ó. Tá muid sé gul I dro the French Quarter nish an Canter Frankach stocha. Go háil in ar fad. Tá tú sásta an seo in New Orleans? Anna sásta. Agus cad é an plán don cuidealad an lá? Ní lisa gom. Céir bevallat a dhéanamh? Gaeilge Níos mó bíothe, tá an bí go hálan an seo. Bí go háil in ar fad agus Gurí go le go hó agus éisteach le snag ceol jazz. Snag ceol, se. Agus táid mar tá mé an a musical. Tá tú an ceolver. Ceolver, is ironic ionach í linn. This one's called 4 or 5 times. Maybe I'll die, maybe I'll cry, maybe I'll cry. But if I die, yeah, I'm gonna try 4 or 5 times. 4 or 5 times. Café du Monde, le beignet, agus café ó. Mike's gonna sing my name. Well, I'm headed down south to the land of the pines and from my way to North Carolina. Stand up the road, I'm afraid I got I see it headlight. Yeah, I made it down the road from 17 now. Hitting me a fool, can't talk about it. So long I'm hoping for a ride to see my baby tonight. Táid dúireach críocnathe leis na cartí taró agus bhí sé ionach ceap mé gur sé an simú thaan sé go mórlam. Bhí mé pí beag nervhíseach faoi sola neacu mé isteach cici ach thaan sé go mórlam bhí sé anna spéisiúil ar fád. Good morning, America, how are you? Say, don't you know me? I'm your native son. I'm dreaming of the city of New Orleans. I've gone 500 miles and the day is done. Jeeve, imagine. Lá a dó an seo in New Orleans. Bhí colama agan a réir agus táid ré le golamach a ríist. Táid an Malachig Magazine Street anis. Tá go leor bíalanna deasa ann cumála siopaí agus sílam go bhfuil coppla siopa sean ré ann.
later. Are y'all ready to giddy up and go fast like Ricky Bobby? You still think I'm crazy? What's that, George? That's George Clooney. What's up, L'Oreal? Well, táid ar rais inis in sa counter Francas in dún an turas na seascan a dhéanamh. Bhí sé ionfach maith chun nic mar roinntá alligator, bhí sé anna simúil agus go leor fia chuúra eile bhí sé an bhar fad ar han sé leat bhain tú soltas bhí sé go maith an turas. Bhí sé go híntaach ar fad. An plantágan inis ná táid ag gol go bíalinn nó bar dar bannam Júil in the South. Seans go ag mangla magan an sin comá le bia, pís go bia. Agus an sin táid ag déanana turas eile a nocht, turas voodoo, timpeall an counter seo go bhistom. So beag sé sin ar siúil ar a 8 o'clock. Jearnach an seo in New Orleans agus ar an drochúirtá an cealara an lag I my camera, so ní lista go an meid an mór na hafada aniu. Bhí mar géirí gol ar an turas voodoo a réir ach bhí an aimseir lofa bhí drochstorm ann, so rinne mar cinenne sa dear a gan dul ar an turas sin de bhar na drochaimsere. Tugu cead dún é ahrú go turas eile sa táid ag gol ar turas religa aniu. So seans go meid sé sin spéisiúil, beag sé sin ar siúil thart ar 1 o'clock na mar sin. So táid go le gur brunch ar ríis pancóga aniu agus an sin ag go leráisthaigh an counter Francach. Is éismid Beiidir le písa beag snag ceol so le héanmid arás go Orlando tróna aniu. Coffee at Duck Raja. Posh, sub, Ologa, Trophy, Salad with Trophy, Patas Bravas. Well, tá an cealara imime chamar ar tí-bás all ach diary lin an cuid dearnach an turas a hafada. Bhí fian agus cáis, bia agan sin, agus bhí sé go hála ar fád sa bíalann seo sa siopa fian a seo dar bannam bacanal agus bhfuilling go mór de aine teach an seo. Tá an green ag squid in a gloch a ríist agus ar an drochúir tá an turas go New Orleans Heart ar bhuiintí taine bhas an turas ar si go bh? Bhí hínta bhí si go hínta gur fád agus hat sé go mór lom agus fágamid an Vlag an seo. Slán liv! Slán!